I can take this. Okay. Okay. Lepo pozdravljeni, spoštovano občinstvo. Res je lepo, da ste se zbrali v tako velikem številu na Biotehnički fakulteti Univerze v Ljubljani. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate v živo tudi na Facebooku. Moje ime je Emil Erjavec, profesor agrarne ekonomike in začasno tudi dekan fakultete gostiteljice, začasno, ker pač mandat je krajši. Današnjo srečanje sodi v sklop tako imenovanih dialogov z državljani in javnih srečanjih, ki jih Evropska komisija prireja po celi Evropi, torej v vseh 27 članicah, prej je bilo tudi v 28. Rdeča nit vseh teh srečanj je javna, odprta in zelo aktualna razprava o ključnih vprašanjih, ki zadevajo Evropsko unijo. Vprašanji, ki zadevajo državljane, vprašanji, ki zadevajo ljudi. To je nek način razumevanja evropskih vprašanj, ampak tudi, da Evropska komisija, njeni predstavniki slišijo, kaj državljani mislijo in menijo o ključnih temah za njih in za Evropo. To je prvo tako srečanje na kateri od fakultet z področja ved o življenju in tudi prvi dialog v Sloveniji, na katerem se bomo posebej dotaknili vprašanj zdravja, hrane, kakovosti življenja. Z nami sta Vytenis Andriukaitis, Evropski komisar za zdravo in varno hrano, in Violeta Bulc, Evropska komisarka za promet in mobilnost. Gospa Bulčeva je magistra informatike, dejavna je bila v zasebnem sektorju na področju telekomunikacij, podjetnica za strateško načrtovanje, kjer sva se tudi spoznala, bila je podpredsednica vlade, prejemnica številnih nagrad na področju inovativnosti in seveda tudi vrhunska športnica, Evropska komisarka za promet. Gospod Andriukaitis je po osnovni izobrazbi in po poklicu zdravnik in kirurg, srčni kirurg, bil je soavtor Litovske ustave o osamosvojitvi in med podpisniki akta o neodvisnosti Litve. Torej imamo zgodovinsko osebnost Litve. Še en aplavz. Bil je tudi poslanec v nacionalnem parlamentu, minister za zdravje od leta 2014, torej v istem mandatu kot kolegica Bulčeva, pa tudi evropski komisar, komisar za zdravje in varno hrano. Da se majčkeno grejemo, draga kolega, Slovenija in Litva imata poleg majhnosti eno zelo povezovalno točko. Kaj mislite, katero? A je košarka? Torej, v Sloveniji zadnje čase pozorno spremljamo uspehe naših košarkašev, predvsem Dončića in Dragića, čez lužo. Gospa Bulc, vi ste v mladih letih intenzivno igrala košarko. Ne bom vas vprašala, jo spremljate, ker to je jasno, ker bi bila to verjetno želitev, ampak vprašanje je zelo resno. Se bo naša zlata reprezentanca po hitrem uspehu in hitrem padcu kmalu postavila na noge? Na to ni preprostega vprašanja. Predvsem je vprašanje tem, koliko so ti ljudje, ki so pripeljali do prve zlate kolajne na romska prvenstva, pripravljeni še naprej trdo delati, zato da se zgodba o uspehu ponovi. Brez trdega dela in zavzetosti ni rezultatov. Na lovorikah se ne da nobenih nadaljnih rezultatov graditi. Vse v iskrici v očeh, in tam je mečken zginila. Gospod Andriukaitis, kako pa kaj kaže litovski košarkaški reprezentaciji? Malo bolje. Navijate za Žalgiris, njegovega trenerja Jasekevičiusa, ki je svojo pot v Evropi, kot veste, verjetno in NBA začel prav v Ljubljani. Yes, of course. Of course, yes. Of course, you know, I am very happy when you are asking about sport, because about sport it means lifestyle. It's healthy lifestyle, you can imagine. We are all sportsmen. And of course, in Lithuania, basketball is a little bit
more higher on the agenda compared to football or to different types of sport. But Žalgiris is Žalgiris, okay? We remember in time when Žalgiris was competitor against former Yugoslavia, some teams. Yeah, Sabonis and Yes, of course, no doubts. Gospod komisar, publika je že pripravila teren za današnjo diskusijo. Imate ga na zaslonih. Vprašali smo jih, kaj vam najprej pride na misel, ko slišite besede Evropska unija. Glasovali so zdaj v sredo ena beseda, ki je težko izgovorljiva, pa se mi majčken zatika. Besedi se pač reče, ampak to je čisto normalno, povedali ste svoje mnenje, so tudi druge besede kot euro, Brexit, odprte meje, skupnost, evroposlanec Salvini, no taj bolj ne bom komentiral, kam spada. Torej, lahko komentirata to izbiro besed, predvsem pa kaj vama pride najprej na misel, ali pa recimo, ko se soočate s temi pogledi državljanov o Evropski uniji, a vaju kaj strese pri srcu? Bom pa jaz prevzela to prvi izziv. Govorimo o slovenščini ali angleščini? Lahko o slovenščini, ja. Torej, slika, ki je pred vami, prvo vprašanje, ki se me pojavi. Koliko od vas se s to sliko strinja? Dvignite roke tisti, ki verjamete, da so Evropska unija lopovi. 2. Upam, da boste potem se aktivirala z vprašanji, zato ker me zelo zanima, zakaj imate to mnenje. Jaz vas bom pa odkrito povabila v eno drugačno zgodbo. In seveda sem pripravljena to zgodbo z vami diskutirati in jo podpreti zelo konkretnimi rezultati. Bojim se, da je ta slika zelo politično obarvana, glede že na pripravo na prihajajoče evropske volitve. In zato si bom drznila z vami podeliti, zakaj verjamem, da zaradi Evropske unije je Slovenija tako uspešna in lahko smo ponosni, ker smo v teh zelo zahtevnih časih naredili izjemno pomembne korake in se umestili v sredino po uspešnosti evropskih držav, v mnogih kriterijih celo na najvišji nivo. Vendar ta zgodba še ni končana in bo zahtevala še zelo veliko preoblikovanj, kajti v preteklih letih smo se zelo neodgovorno zadolževali pod vsemi vladami, neodgovorno kopičili neupravičene kredite, in seveda za to mora narod zdaj plačati. Kdo bo plačal ceno? V političnem smislu seveda bojo odločali vedno volivci. Vendar se slabe odločitve preteklih politikov, ki še danes zelo odkrito nastopajo na tem slovenskem prostoru, morajo vzeti tudi v luči kritične presoje in je na vas, da se upate pogledati v trende in zgodovino in presojate, kdo je tisti, ki imajo interes v Slovenijo, tisti, ki imajo interes v narod in tisti, ki imajo v interesu, da ta narod na dolgi rok uspešno deluje. To presoja je na vas. Jaz bom pa še malo pokomentirala naprej. V zadnjih 4 letih, odkar je ta komisija na svojem mandatu, je Evropska unija šla skozi izjemne pretrese. Še nikoli v zgodovini se nismo soočali s toliko zahtevnimi izzivi kot v teh 4 letih. Pa naj naštejem samo tiste, ki so nas najbolj prizadeli. Prvo, kot Evropska unija smo bili šibki v socialnem okviru, ki bi znal ustrezno odgovarjati na izzive ekonomske finančne krize. In zato se je ravno potem, ko se je gospodarstvo začelo pobirati, začela kazati prava slika socialnih razmer in na to nismo imeli še ustreznih orodij, da bi z njimi lahko upravljali pojave, kot so pojav revščine, ki je bil v Evropski uniji relativno slabo prej poznan, in pa predvsem nastajajoče razlike med različnimi socialnimi razredi. Odgovor na to: Evropska unija si je zastavila zelo jasen cilj, predsednik je bil jasen, EU mora imeti AAA oznako kot socialna družba. In vsi komisarji zdaj, korak po koraku, na svojih področjih predstavljamo okvire, regulativne standarde, izobraževalne programe, finančne in investicijske programe, ki upamo, da bodo na dolgi rok stabilizirali socialni okvir v Evropi in da ne bo več prihajalo do tako velikih šokov, kot smo ga doživeli v tem času. Drugi, zelo velik šok za Evropsko unijo je bil izziv
migracij in pa predvsem beguncev. Evropska unija v novejši zgodovini še nikoli ni bila soočena s tovrstnimi tokovi. Nismo imeli ne orodij, ne načinov skupnega sodelovanja, države niso bile povezane, nobene evropske strategije na tem področju ni bilo. In sami veste, Slovenija je bila zelo na udaru in je plačala visoko ceno zaradi te nepripravljenosti na tako pomemben izziv, kot so begunci in pa potem tudi ekonomske migracije. Kaj smo naredili? Lahko bi se ustrašili, lahko bi to celo pokop za Evropsko unijo. Ne znam si niti predstavljati, kaj bi to pomenilo za Slovenijo. Vendar smo se aktivirali in prvič v zgodovini so države članice se organizirale okrog tega problema. Nastajati so začeli orodja, vendar smo se soočali z izjemno različnimi pogledi držav članic na to vprašanje. Od Višegrad skupine do ostalih vzhodnih držav, zahodnih, južnih, severnih, vsak je imel svoj pogled na to vprašanje. Še vedno je zelo težaven proces, vendar počasi, korak za korakom se orodje oblikujejo. Tretjič, zelo pomembno, terorizem. Še nikoli ni bilo terorizma v Evropski uniji v taki obliki, kot je bil. Ugotovili smo, nima nobenih orodij, da bi lahko skupaj nastopali kot EU. Države članice so se odgovorno usedle skupaj in definirale končno orodja. To ne pomeni, da je 100% zanesljiva varnost v tem smislu, vendar smo mnogo bolj pripravljeni in mnogo več preprečenih poskusov kot kdajkoli prej. Nadaljuje se proces uvajanja dodatnih orodij. In še zadnjič, ne nazadnje, dve pomembni globalni točki. Brexit, velik šok za vse, videli bomo, kakšen bo rezultat, vendar tukaj se je končno pokazala prava unija, skupno delovanje vseh 27 držav, ki so uspele zelo odgovorno in enotno z enim glasom vstopiti v pogajanja, ki so izjemno zahtevna in težavna. In zadnja točka, Trump. Trump je v globalnem okviru, in to je zelo, vem, da se sliši smešno, je pa zelo resno, ker je popolnoma izval vse multilateralne dogovore, ki so zagotavljali mir v svetovnem merilu. Sami vidite, kako se zdaj obnašajo določene države, ki so začutile moment, ko ni neke globalnega dogovora in ni več globalne kohezije na področju zagotavljanja miru, kaj vse se po svetu dogaja. In tukaj se tudi Evropska unija počasi integrira in dobiva neko svojo lastno vizijo, kako upravljati in kako se kot aktiven akter miru v svetu pozicionirati. Vabim vas, da imate tudi to v mislih, kadar razmišljate o tem, zakaj je Evropska unija in kakšno vlogo ima tudi za trajnostni uspeh Slovenije. Gospa komisarka, to je bil en najuspešnejših govorov. Poglejte, premaknili ste iz središča neljubo temo in v sredini je to, kar verjetno vsi čutimo, da je najpomembnejše, to je skupnost. Pa se začnimo pogovarjati. Pa se začnimo pogovarjati o temeljnem vprašanju, ki ga danes debatiramo, to je pač kakovost življenja, determinirajo različne stvari. Pomembno to področje urejuje tudi Evropska unija. Že pred samim dogodkom ste nam poslali nekaj vprašanj, ampak da vidimo, kako pozicioniramo vprašanje kakovosti življenja, predlagam, da najprej preverimo, kaj po vašem sploh določa kakovost življenja. Torej, različne možnosti imate, vzemite vaše mobilnike, možni odgovori so, jaz upam, da so ta pravi: varnost, zdravje, varna in kakovostna hrana, okolje, socialne pravice, to in pa, ki pa je dostojen dohodek, se je izgubil, je že skočil gor, dostojen prihodek kot zadnja možnost. Vidite, da se rezultati takoj predstavljajo na grafikonu: dostojen prihodek 36, varnost 29, zdravje 15, hrana 15, okolje 7, socialne pravice 7. Zelo zanimivo, več kot pol ljudi skupaj daje, torej že na 2/3 smo skoraj, kjer sta prihodek in varnost ključni vprašanji. Prihodek pomeni seveda, da imamo tudi delovno mesto, da se lahko v tem okolju tudi
tudi razvijamo. Torej, tukaj je kar nekaj iztočnic za pogovor. Vi lahko glasujete naprej, predlagamo v bistvu, da komentirate ta rezultate. Torej, na prvem mestu je prihodek, varnost, potem je pa že na tretjem zdravje. Zdravje je na tretjem mestu, hrana pa na četrtem. Pred okoljem. Izvolite, gospod komisar. Colleagues, it's very good to listen to you because you exactly raised very important point. So how can you describe what does it mean health? Tell me, what does it mean health? Who can explain me from scientific point of view health? Let's look at WHO definition. Health is a state of social, physical, and mental well-being, and decent income is part of health because it's about social security. It's about social capacities. Yeah, I know. It's very good, you know. Because that means Commission is responsible for transport, you know. It's accidents on roads, it's very important. Yes, it is about decent income. It's about social standards which can help us to stay healthy. It's about our physical standards. It can help us to be healthy. It's about our mental standards, which can help us to be healthy. And it is true. It is scientific definition of health. People always think about health as diseases or infirmities. No, forget it. Health is social, mental, physical well-being, and social determinants in health are very high on the agenda, especially now. Why decent income? Because we have inequalities. We have inequalities in health. It means that we have inequalities in our lifestyle. We have inequalities in our access to healthy food. Why? Because healthy food is, if you are buying organic food is highest in price, yes or not? And then people are buying fast food, especially food full of you know, salt, sugar, trans fats, and so on. In this auditorium we can speak about, because I am very proud about young Europeans. European Union is you, not me, me also, but you are European Union. And of course, speaking about decent income, about health standards, about safety, we are speaking about our capacities to understand quality of life. And this is the main reason. And if I'm speaking about quality of life, don't forget, you have quality of life in your pockets. Because my proposal was, are we capable to have health in my pocket? And I can show you that I have European Union in my pocket. You know why? Look, if I take my IT cards, it's European Union. If I take my driving license, it's European Union. If I take my credit card, it's about European Union. It's valid everywhere, especially in Eurozone. It means I have Europe in my pocket. Why I am European? Because I am European. And when I'm speaking about healthy food, I know that in every plate I have European food safety standards, and I am responsible on that. It means that we are so close to each other, so close. And I am very proud, because, you know, if we are speaking of food safety, I have in my hands 500 million experts. Because you all are experts about food. When I ask you about which food is the best, answer will be Slovenian food is the best. Yes or not? Of course. If I ask you which kitchen is the best, you can answer, kitchen of my mother is the best.
Yes, or my wife kitchen is nice, I like very much. Because it's so close to our hearts to understand that when I'm speaking about food safety standards, when I'm speaking about biotechnologies, including, it's a very important topic, when I'm speaking about possibilities, how can we manage our nutritional profiles, what can we do with our lifestyles, it means that we are speaking a lot about our European Union achievements. And now I am proud when I am going from country to country. In every country, every citizen can have answer. Our food is the best. In Italy, they told me their food is the best. In Lithuania, their food is the best. In Slovenia, their food. And generally means that we all 27 are producing the best food in the world. And we are proud. And those Brexiteers, they do not understand simple message. We can send to Brexiteers simple message. Please look. Please don't forget it, that our food is the best. And you are leaving European Union. What can you do with your food safety standard? Nothing. You will follow European Union food safety standard. That's all. Thank you. Hvala. Vprašanja so prihajala prej, kot vidite pa si seveda postavlja tudi občinstvo v dvorani in preko Twitterja in lahko tudi seveda lajkate najbolj zanimiva vprašanja in mislim, da je najboljše, ker sta te dve ta prvi tako pomembni, da kar preskočimo, pa bi šel kar z dialogom v publiko, torej preskočil bi na drugo vprašanje. Lahko jaz vprašam publiko, ker je v prejšnji tabeli bilo zelo zanimiva razporeditev varnost na najvišjem mestu. A bi lahko nekdo, ki je za to glasoval, razložil, kaj je za vas varnost? Kaj ste imeli v mislih, ko ste glasovali za varnost? Ok, lahko. Bi kdo se javil? Varnost. Zdaj smo varni, tukaj smo lepo pod... Zelo veliko je bilo glasov za varnost. Kdo je glasoval za varnost? Dajte prosim razložiti, kaj je za vas to pomeni oziroma z katerega vidika gledate, ko razmišljate o varnosti. Andreja Beci, študentka ekonomike naravnih virov. Meni varnost pomeni širše, da se tako v okolici počutim varno in hkrati je ta varnost zajemala vse, kar so bile še ostale predpostavke, in dohodek, in socialne pravice. Ko je vsem tem zadoščeno, se potem počutiš varnega. In se vi počutite varno? Ja. No, super. Morda bi lahko uskočila sem še za eno dimenzijo, ker z varnostjo se zelo veliko ukvarjamo na nivoju Evropske unije, ne samo na področju varnosti hrane, ampak še en element bi vam želela osvetliti, to je tudi varnost v cestnem prometu. Ne vem, če veste, ampak statistike tukaj so grozljive. V Evropski uniji vsako leto umre več kot 225.000 ljudi na evropskih cestah in več kot 170.000 je huje ranjenih. V ekonomskem smislu to predstavlja 120 milijard evrov samo za rehabilitacijske stroške. Resen izziv, ki je prišel z novo tehnologijo in ključno vprašanje, ki si ga jaz postavljam vedno znova je, kako je lahko sodobna družba tako zelo tolerantna do uporabe nove tehnologije s tako veliko ceno v smislu socialnega davka. In v neki točki, že v bistvu na začetku mandata, smo rekli, tukaj je treba narediti spremembo. Če imamo v aviaciji ničelno stopnjo tolerance, če jo imamo na železnicah, moramo dobiti ničelno stopnjo tolerance tudi v cestnem prometu. Zato smo začeli z vizijo nič in vas vse vabim. Bodite zelo pozorni, kadar ste v prometu, ali udeleženci, ali tisti, ki vozite. Kajti samo trenutek nepazljivosti lahko povzroči izjemno veliko škodo. V Sloveniji smo naredili zelo velik korak naprej. Moram pohvaliti vse, ki delujejo na področju varnosti v cestnem prometu. Recimo v 70-ih letih smo imeli 800 žrtev na leto na cestah, danes jih imamo 105, mislim, da je zadnja statistika. Vendar vsaka žrtev je preveč, ker se sam sebe vprašate, če je kdo od vaših svojcev med temi številkami
politikami, kako boste odreagirali. Vsako življenje je dragoceno, zato se je EU tudi lotil in na mnogih področjih, zakaj to delim z vami, ker vas vabim, da vedno znova, kadar so izzivi, pogledamo na sistemskem nivoju. Sistemski pristop. In zato, da bi lahko nadaljevali zmanjševanje do vizije nič, ki jo imamo do 2050 in ponovno razpolovitev žrtev do 2030, smo si zelo jasno zastavili 3 glavne stebre, v okviru katerih zdaj delujemo, prvi na vozilih in že drugo leto 16 novih varnostnih funkcij prihaja v vseh novih avtomobilih, v vseh kategorijah, najcenejši do najdražjih, in z industrijo tukaj nadaljujemo v smeri avtomatizacije in potem tudi avtonomnosti na koncu. Drugi je, prvič v zgodovini EU smo končno se odločili in smo uspeli za svojo politično držo doseči, da bomo imeli finančne mehanizme, ki bodo podpirali varno infrastrukturo, ki bojo specifično namenjeni varni infrastrukturi, gradnji kolesarskih poti, potem gradnji seveda posebnih področji za pešce, označevanju, signalizaciji, zaščiti končno vseh železniških prehodov. To so socialne stvari, ki jih jaz sploh ne razumem, da smo jih bili sposobni prezreti in da smo čist v redu po politični liniji, da obstajajo v naši družbi. Vsi vi lahko pomagate, da to izkorenimo. Nobene potrebe ni, da ljudje umirajo na cestah. In še zadnji, tretji, je obnašanje ljudi. Vse se zdaj deluje v smeri, da se zaščiti avto znotraj in zunaj, oziroma vsa vozila, da se zaščiti tiste, ki so najbolj občutljivi. Recimo v mestih, kdo mislite, da je največkrat žrtev in je del teh statistik? Kolesarji in pešci, po starostni skupini pa tisti, ki so nad 65 let. Kdo mislite, da je največja žrtev na avtocestah in na regionalnih cestah, kjer imamo regionalne ceste, prevzamejo 37% žrtev? Bravo. Mladi med 25 in 42 let starosti. Pomagajte, prosim, in to je tudi del varnosti, da se vi čutite varne na cesti, da se čutite varne v družbi in samo skupaj bomo lahko to dosegali. Jaz zagotavljam, da bomo po politični liniji in smo že naredili ogromne korake in orodja, vendar je treba to spremeniti tudi na vsakemu od vas, v vašem srcu, v vaši glavi in vaši duši. Tako da vas res vabim, da tudi skozi te oči pogledate koncept varnosti. Hvala lepa. Gremo nazaj ali pa naprej k hrani. Varnost živil je izjemno kompleksno in multidisciplinarno vprašanje. Praktično jo danes študenti, ki so tukaj, predstavljajo vse možne kompleksne dimenzije. Imamo tukaj študente različnih področji, biotehniške fakultete, zdravstvene fakultete, veterinarske fakultete in medicinske fakultete. Zato je zelo zanimivo v bistvu, kaj študentje, kaj vi mislite o vprašanjih varne hrane in poglejte zdaj, če pogledamo, katero 2 vprašanji sta izskočile tako na vrh. Prvo je pričakovano genetsko spremenjeni organizmi. Kakšno je vaše mnenje glede tega? To se pravi, tu gre predvsem na komisarja Andriju Kautisa. In kako razumete zahteve po prenovi te zakonodaje? In naslednje vprašanje je zelo sodobno, pa zelo pereče, vsi se s tem ukvarjamo, ali bo problem prisotnosti mikroplastike v hrani reguliran oziroma nadzorovan v prihodnosti. Gospod komisar, torej, GMO and plastic. First of all, this question to you, because I would like to be more than happy to listen to you to say, what about GMO are you thinking? Because, you know, for me it's very important to understand why in Europe we have opinion so strange a little bit, because a lot of Europeans are fighting against GMO. A lot. Yeah, but I mean, can I ask you, because you are young and you now have good opportunity to discuss issues about new breeding techniques. Yes, about, you know, last week we thought about CRISPR. CRISPR experiment, which creates a lot of attention from scientific society. Yes, a Chinese case. But what about GM crops? What about GM feed?
which is produced by GM crops? What about possibilities to address issues like climate change? What are possibilities to develop biodiversity? Sometimes I see that people argue that GM crops are against biodiversity. I do not agree with those issues because it is part of biodiversity. Of course, we should see how can we avoid cross-contamination and different, but it is, if you look at desertification, deforestification, areas where you have nothing, my question is to you, students, to you, scientists, are you capable to present new types of crops which will be resistant to drought, which will be resistant to pest, which will be use less water, and be capable to help us to recultivate deserts? This question for you. Okay. I am very big fan speaking about GM. Why? Because science, I strongly believe in science. I am cardiosurgeon. I have no chance move forward without science. No chance. Full stop. And I know that full stop without possibilities to treat people, especially going into advanced treatments or more personalized treatments. I am very happy to present to you future treatments which should be built on cells, on stem cells, on life science achievements, using genomics, genomes, and so on and so on. But when we are speaking with society, you can see a lot of misleading information, a lot of mistheories. I am under permanent attacks from radical opinions in public because GM law was built 27 years ago. Now European Court of Justice decided that all new breeding techniques should be interpreted following such old law. But sorry, it's not the same if we are doing with the same cells and the same genome, not inserting additional from different. It means that you are doing with selection. It means that we need to have new breeding technique law. But we need, first of all, debates. Otherwise, you can see a lot of challenges. Some will attack me because I am against organic farming. Some will attack me because I am against conventional farming. My answer is, I am not against no one type of agriculture. I am in favor to use scientific achievements in very reasonable way, and speaking of GM feeding animals, okay, because science tell me that is no dangers. You can't see no one argument in 20 more years, no one argument from EFSA side and from scientific studies. What can we do? We need to encourage debates, we need to change situation, we need to explain what does it mean innovations, what does it mean biotechnologies, in which direction we can go, and how can we encourage young Slovenians campaign, and once again campaign in favor of biotechnologies, of investment and innovations, and keep it high on the agenda because next parliamentary elections are coming, and I wish Violeta big success because I am going out, I am retired, but those who can go forward, European Union without science, without innovations, without biotechnologies, without investments, is not my Europe. My Europe is different. Preden začnemo z dialogom, ker je zadnji čas, govorimo o dialogu, pa še niste dobili besedo, razen Andreje. Jaz bi vas pa spet rada nekaj vprašala. Zaradi tega, ker seveda se popolnoma strinjam z pogledom, ki ga ima na science in na vse, kar dobimo iz moderne inovativnosti in tehnologij, vendar vprašanja, ki si jih pa paralelno zastavljamo, so tu zelo pomembna. In to je, kakšen je dostop do rezultatov tega, kdo to lasti in na kakšen način se
to naredi dostopno do vseh ljudi. Mi imamo izziv z globalnimi korporacijami in to ne samo na tem področju, imamo jih tudi v prometu, imamo jih na vseh področjih, kjer se globalne korporacije postavljajo nad države in seveda diktirajo svoje vrstne poslovne modele in Evropska unija se je tukaj zelo resno lotila in pod geslom takse se morajo plačati tam, kjer se ustvarja dodana vrednost, zato da zagotovi, da se ne ropa Evrope. In lahko vam povem čisto konkreten primer na mojem področju, ki je zelo plastičen. Ko je Uber prišel v Evropo, je seveda najel mnogo voznikov, jih plačal po minimalni ceni in na koncu ti vozniki niso plačali nobenih davkov. Profiti so se odpeljali izven Evrope, kar pomeni, da se ni vlagalo v infrastrukturo, na kateri se je ta profit ustvarjal. Podobni modeli se uporabljajo tudi na vseh ostalih področjih. Zato je tle Evropska unija zelo močen akter, ki bo tudi v prihodnje zagotovil, da se tudi na področju hrane, bodite pozorni, da se tovrstni modeli ne bodo uveljavljali in da bo potem tehnologija služila ljudem, ki plačajo iz davkov za razvoj te tehnologije. Dve intervencije na GMO, profesor Buhanc, Jakob. Lahko seveda. English, please, I'd rather speak English so that we really have discussion. Thanks for your interpretation of GMO happenings. Professor Buhanec is professor for plant biotechnology. If I can, I would like to give you a book, actually. It's our book about, we are not just watching, we are fighting about it, yeah, for quite a long time. But I was a little bit surprised with your response. First, I have to say, I congratulate you. You are the first commissioner after Philippe Bousquin, a French guy that actually openly promotes GMOs. But I was really surprised that recently you have an answer to it was the question, it was the open petition actually about legislation of regarding genome editing, the mutagenesis court ruling in July 2018. And your answer was the Commission will not tackle a revision of the GMO legislation anymore as its mandate will soon expire. So you actually say you will do nothing. You will just wait. All the competitors will go one direction, European Union will go that direction, and we shall just wait and do nothing. Can I give you a book, please? You are right. You are right quoting my answer. Of course, my answer was very honest, telling you, yes, if I will be more than happy now to organize public debates. And because, you know, first of all, we need to have a lot of actors around us because legislation in European Union is very complicated machinery. First of all, you need to bear in mind, first of all, we need to have all colleagues in my college on board. Then we need to start with legislative proposal. It means, first of all, we need to trigger issues of this assessment, then with public consultations, and then it will take more or less 2 or 3 years. It means not one mandate, because we have only 11 months. But what we can do now to take into account public consultations and to provoke debates, because as you know, you are in favor, I see from your book. But you know how many actors are against? Why European Union adopted such strange legislation? I wasn't there. I will be against such legislation. But sorry to say, but they adopted in 23 years because they thought about Frankenstein food, about a lot of mistheories, misperceptions, conspiracy theories, and so on. But now we need to trigger debates publicly. Because I need to have on my side scientists, scientific communities, students, you know, those who are doing with real issues and those who are capable to present real examples of achievements in using new breeding techniques in area of grains, in area of grapes, in area of crops, and doesn't matter. But it is really time to activate, and I ask you not to sit silent.
please speak about, please attack me, because it's a good opportunity to respond to you and to say, yes, we need to keep it on our public debates level. Otherwise, political picture will be so difficult in European Parliament, and you will see how many will be against, and then finally no achievements. It will be rejection of proposals. And of course, now we have only one way to motivate society to debate those issues publicly and democratically. And let's collect initiatives, signatures, and let's go forward, because some are collecting signatures against your proposals. You know, it's very dangerous. You know them, Greenpeace, for example, or Pan-Europe, and I have a lot of my friends who are against new breeding techniques, and they are applauding decision of Court of Justice, you know very well. Okay, let's see how can we organize democratical, open debates about that, because I am really favorite to organize those debates and push society forward to use it. Hvala lepa. Zdaj pa slišimo še mnenje študenta, doktorskega študenta. Izvolite. Glede prometa. In v bistvu me zanima sicer, prej ste govorili, glede... Zaradi prevajanja ne bo se slišalo, morate se Pa ne dela. predstavite se najprej na kratko. Jakob Leskovec, jaz sem doktorski študent na biotehnički fakulteti, sicer na prehajanje, ampak dobro. In sicer, v bistvu, veliko mrtvih nastane zelo veliko denarja. V bistvu zdaj pa, kakor pa vem, je pa v bistvu mnenje Evropske unije recimo glede ukinitve vinjet. Vemo recimo, da v Sloveniji, ko smo uvedli vinjete, je bilo za 100 manj mrtvih na cestah. Pa kakor vem, je v bistvu tudi ena smrtna žrtev nastane neki par 100 000 evrov. Kako boste upravičili recimo ukinitev vinjet, če bi jo? Vidim, da je še vedno ogromno zmede okrog tega, ker je politična antikampanja zelo uspešna, pa bom probala vam razložiti, kaj se sploh dogaja na nivoju Evropske unije. Prvič, česa smo se lotili? Lotili smo se kompletne digitalizacije cestnega prometa, ki je še zadnja oblika prometa, ki ni digitalizirana. Kar pomeni ne samo, da bomo digitalizirali vsa plačevanja in enotne standarde, da boste lahko po celi Evropi na enoten način plačevali za tisto infrastrukturo, ki jo države članice sploh hočejo zaračunavati, ampak hkrati želimo zagotoviti, da se bo tudi plačevalo glede na onesnaževanje, glede na cestne zamaške in glede na uporabo. Vendar že ves čas zelo jasno poudarjam, da za frekventne uporabnike infrastrukture, za vožnjo na delovno mesto, za dnevne premikanje, ki so vezane na lokalno okolje, iščemo univerzalno evropsko rešitev. Ker kot ste videli, kaj se je dogajalo v Nemčiji, ko so hoteli uvesti zelo diskriminatoren način plačevanja, smo ugotovili, da mnoge druge države razmišljajo podobno. In to bi bilo konec enotnega trga evropskega in enotnega prometnega prostora. Zato je zelo na sistemski način se lotevamo digitalizacije in s tem bo še večja priložnost za to, da se bo lahko tekoče opravljale storitve. Ne bo vinjete, ki je neinteligentna, ki je tako imenovan dumb technology, ker se ne da ničesar dodatnega ponuditi v isti način plačevanja, zaračunavanja z istim konceptom, tako kot telefon. Predstavljajte si, kaj vse imate danes na telefonu kot storitev. Jutri bo v inteligentnem, avtonomnem avtomobilu možno uporabljati mnoge storitve, ki bodo vezane na transport in na cestni promet. Na isti način se tega lotevamo. Se pravi, tiste informacije, ki govorijo, da bomo s tem zmanjšali varnost in da ne bomo zagotovili pravičnega odnosa do frekventnih uporabnikov, je popolnoma politično zavajajoča parola. Tako da vas vabim, da če vas še bolj podrobno stvari zanimajo, vam lahko pošljem vso dokumentacijo oziroma se z vami osebno pogovorim, ker je res neodgovorno, da se tako zavaja predvsem slovensko javnost. Hvala lepa. Vprašanja z publike. Prosim, bodite kratki, tudi oba komisarja, lepo prosim, če sta kratka v odgovorih. Začeli smo tako odgovarjati, ker imamo 4 ure časa. V bistvu imamo samo še 40 minut. Ja, tamle je vprašanje, prosim, ja.
Srečko Pisnik, zasebni raziskovalec pa inovator. Zdaj sem bil izzvan, da se lahko osebno obrnemo na gospod Bulčevo. Jaz sem se posvetil predvsem problemu sedenja in vidim, da v svetu to zelo dobro spremljajo. Imam tu nekaj papirja, pa to lahko traja nekaj ur. Recimo v Avstraliji so gotovili 9% ljudi prej umre zaradi napačnega sedenja. Vsi poznamo Amerikanci wrong sitting, new smoking. Kakšno škodo cigareti povzročajo, veste, več ali manj vi bolj kot pa jasne. Te številke, če spremljate. Osebno, mene so v Rusiji zelo dobro sprejeli, pred kratkim sem dobil celo odlikovanje za svoje izsledke, pa to. Vprašanje, prosimo. Ker imam problem v Sloveniji, se lahko na gospod Bulčevo obrnem, da bi tale problem rešili tudi z menoj, ker v Sloveniji mi nekako ne uspeva in rabim pomoč Evrope. Zadeve pa niso male, ker tudi, bom rekel, tudi doktor, zdaj bom rekel, ruske vojske, prvo, ki je videl to, kaj sem jaz rešil, na kak način, to je rešitev za naše pilote, vojake, pa tako. Se lahko obrnem osebno na vas za tem problemom. Veseljem, tam v sprednji vrsti sedi moj kolega iz kabineta, Blaž bo vzel vaše podatke in se slišimo, da ne bi celotno druščino diskutirali. Da boste verjeli, sedenje smo imeli celo kot rezervno vprašanje, ampak boš, da vidva to bilateralno rešita, ker na varni hrani, na hrani še nismo dokončali zgodbe, premalo tem smo odprli. Še kakšno vprašanje iz publike? Če ne bi pa prosil komisarja, če lahko odgovori na drugo vprašanje, torej, ki sem ga prej mogoče prehitro navrgel, ki je tudi zelo izpostavljeno, torej se moramo na njega odozvati, torej problem prisotnosti mikroplastike v hrani, kdaj bo reguliran oziroma nadzorovan v prihodnosti? Yes, of course. Yes, of course. It is on the radars of our assessment because it's, of course, it's a very complex one, and we need to have a very proper picture about the possibilities to regulate these microplastics, as generally speaking about different nanoparticulates also. We need to have methodologies common which can help us to assess what can we do without possibilities to understand how can we detect and introduce and then regulate it, then it will be very difficult to say, okay, we have regulatory frame. We need to keep, and it is high on the radars because, as you know, not only speaking, you know very well that just Commission adopted plastic strategy, which includes microplastics in water, because it's a lot of issues in oceans now about contamination of water with microplastics, and of course in food. And we have a lot of instruments, and at the moment we are going, it's of course very complex question, but it is on the radars of the Commission. Okay, hvala lepa, torej stvar se bo regulirala. Vprašanje iz publike. Ja, prosim. Rabite mikrofon. Tina Zavašnik, Ministrstvo za kmetijstvo. Jaz bi samo to opozorila, kar se tiče mikroplastike, mogoče jo manjkajo tamle tudi nanomateriali, v hrani, v okolju, ki se jih ljudje bolj ali manj zavedajo. Psi so proti GSO-ju, kaj je z nanomateriali v hrani, v okolju se pa mogoče veliko manj obremenjujejo ali pa obremenjujemo, pa ni prav, ker so v bistvu zelo nevarni. Mikroplastika je pač en izmed teh. Hvala za ta dodaten komentar, mislim, da je pomembno. Predlagam, kolegica Maja, je še kaj prišlo zelo zanimivega znotraj tega vprašanja, ki gre iz publike? Zaenkrat mislim, da je zanimanje, da smo kar zajeli predvsem z gensko spremenjenimi organizmi mikroplastiko, potem pa je bilo še tudi tole etično vprašanje zanimivo. Skratka, kaj naj bo naše vodilo, da pridelujemo ekološko ali da prehranimo ljudi. Torej, vemo, na našem planetu nas je vedno več, kako se spopasti s tem. Torej, dilema ekološko ali globalno, konvencionalno, stara, skoraj že ideološka dilema? Frankly speaking, I do not see dilemmas. I see possibilities to use different types of agriculture, because we have a lot of problems around. One issue is to feed planet. Now we have about 7.8 billion people, and every day we have millions of people who are hungry.
millions, billions of people, sorry to say. In Europe, we have every second day 55 million people who are going hungry in European Union now. And sometimes we are presenting organic farming as something from the, from Eden. No, organic farming has their own problems also. You know that organic farming also use pesticides or not? Do you know that? Yes, you know, of course. Torej, Of ni course. črno-bele And zgodbe. speaking about possibilities to promote different types of agriculture, because we have different challenges around. And conventional farming has future, organic has future, biotechnologies have future, believe me. New types of food production also have future. Novel food, just you spoke about nanoparticles or yes, in medicine, you know very well, it will be good to have nanoparticles in medicine. No one is against you digesting pills with nanoparticles and they treat you, and all are okay. No one against. But if you are speaking about food, but sorry, you are eating the same pills and food. Which is difference? It's difference about even in mentality and emotions, understanding. When Galileo discovered that, sorry, not sun is going around the earth, public opinion was against. Galileo was sent into Inquisition, because public opinion was fully convinced that he is a strange guy. After 400 years, you know, it means that, sorry, Galileo was right. If we will follow public opinion in food safety, we will kill food safety. We will kill our health. If we will follow public opinion on vaccination, we will kill our children. Can we base our decision on fake news or misperceptions? Sorry, we should base our decisions on science. And really, Violetta, very right when you mentioned that science should not be biased, should be transparent. We should guarantee exclusion private and public private interest. We should see science capable to defend scientific achievements. But otherwise, distrust in science goes down, of course. It is very difficult. But sorry to say, if you are speaking about novel food with some, especially for people who have allergies, for example, they need to have some type of food. Nanoparticles can help us. Why you are against? I can't understand some simplification of organic. It means, okay. Conventional, tragedy. Sorry, it's not true. We can see diversity. We have good opportunities to develop our cultural heritage, our niche productions, our which very small types of farming. We need to have different types of farming, not to confronting. Or if you are confronting, it means that you have economic interest. Because you are fighting about market, to pushing more organic, okay, and creating a lot of emotions. It's so good, so nice. But of course, when you are going to supermarket, organic food is high in price, and then decent incomes is problem. Yes. It's interrelated all issues. I am not against no one type of food production. Food safety, food quality, healthy food, doesn't matter how such food was produced. Because we can regulate pesticides also. Some have idea, 0 pesticides. Please tell me. Pesticides is treatment of plants. It's medicine for plants. Please tell us how can we address Xylella now in Puglia. You know, Puglia is here. It's only another side of Adriatic Sea. What can we do with Xylella? No treatment, only removing of trees, of very monumental trees, thousands years, 800 years of olive trees, and we should remove. Can you imagine how people are crying and are against me? But because of bacteria. And they have ideas that it's not bacteria, it's some
can eliminate those people from farming sector. It's terrible situation, but we need to have treatment of plants, and pesticides is type of treatments. Of course, we need to avoid carcinogenicity, toxicity, mutagenicity, reprotoxicity, all no doubts. But we need to have treatment. Sorry to say. Hvala lepa. Violeta Jaz se imam pa javlja. za vas eno vprašanje v zvezi s tem. Zakaj pa imamo toliko plastike? Zakaj imamo vodo v plastiki? Zakaj imamo vse ovito v plastiki? Dajte se vprašati osnovno vprašanje. Zato, da lahko transportiramo vso to hrano iz enega konca sveta na drugega, iz enega konca Evrope na drugega in mi to podpiramo. Torej, prosim? Ne, saj to je samo vprašanje, zakaj. Jaz nisem to prenesla odgovornosti na vas, ampak samo sprašujem vas, zato ker je to družbeno vprašanje, ki si ga moramo znati odgovoriti. In ena od stvari je, da seveda izboljšamo logistične modele, zato da bo hrana hitrejš potovala sveža iz polja na krožnik. Zato da ne bo treba toliko plastike, da bo voda prišla do vsake pipe in da bo lahko vsakdo dobil svežo vodo. In tle mora biti Slovenija izjemno ponosna, ker smo na vrhu seznama držav, ki imamo še pitno vodo praktično povsod. In je tukaj gre za neko družbeno preobrazbo, razmišljanja. In meni je zelo veseli, da ko sem pred 3 leti predlagala komisarju za kmetijstvo, da začnemo razmišljati o pametnih vaseh in izboljšati logistične povezave med vasjo in mestom, ki zalaga mesto z vso hrano, kajti v mestu ne pridelujemo hrane, da je to zagrabo. In v naslednji finančni perspektivi bo veliko sredstev namenjenih, da izboljšamo logistične modele med vasjo, podeželjem in mestom. In upajmo, da zato ne bomo rabili plastike, da bomo lahko transformirali hrano iz polja na krožnik. Jaz vabim vse mlade, dajte si postavljati fundamentalna vprašanja. Tiste vprašanja, ki nas podstavijo na izhodišče, zakaj je prišlo do te posledice, s katero se danes soočamo. In verjamem, da bomo najdeli mnoge uspešne socialne in poslovne modele, ki bodo lahko pomagali, da zmanjšamo ta vpliv. Da zmanjšamo potrebo, ne samo, da poskušamo z novimi rešitvami samo zmanjšati vpliv tega negativnega pojava v svoji substanci. Tako da tukaj se da zelo veliko narediti. In ni samo na področju plastike, ampak verjetno nihče od vas ne ve, da 400 000 prezgodnjih smrti imamo zaradi onesnaženega zraka v Evropski uniji. In dajmo se vprašati fundamentalno, zakaj do tega prihaja. Zakaj mora toliko ljudi umreti prezgodaj? In spet je to neka splošna, družben odnos do novosti, kjer ne prevzamemo od začetka odgovornost za negativne posledice razvoja. In ravno zdaj se o tem zelo veliko pogovarjamo in upam, da bo Evropa tista, ki bo dovolj močna, da bo tudi države članice zanimirala, da bomo začeli nagovarjati negativne posledice, ne samo gledati na pozitivne. In tukaj vas tudi vse vabim, študente, ko razmišljate, ko ustvarjate nove modele, dajte razmišljati tudi o negativnih posledicah, ne samo o pozitivnih, ki jih prinese vaš dosežek, inovacija ali neka nova poslovni model. Boste videli, da bo družba mnogo bolj vesela in mnogo bolj trajnostno vzdržna, če bomo že v začetku vedno znova se vprašali, kakšne so posledice našega razvoja. Hvala lepa, malo si mi ušla, ampak gledaj ti pokažem, kako mi vodo pijemo tlele. To je pravo sporočilo. Ste se vsi navadili, da vas ne vidim več s flaškami. Kdo ima flaške, naj hitro skrije iz sramu. Torej, razširimo se obzorja še na področju zdravja in vemo, da komisar daje veliko vlogo preventivnim ukrepom in je vprašanje za vas, kaj mislite, prosim za novo anketo, kolikšen delež javnih sredstev za zdravstvo trenutno namenjamo preventivi. Mečken traja, da se to požene. Kolegica se matra, mečken smo jo presenetila, ne? Ne gre? Internet, vsi smo preklopljeni, jasno. A preskočimo. Če ne bom pa povedal vprašanje, pa ni treba glasovati, bo pa gospod komisar
gospod komisar komentiral. Torej gre za to, bistvo zdravja je preventiva. To mi vemo, ki se ukvarjamo s hrano, s pridelavo, predelavo, logistiko, potrošnjo hrane. Zanimivo pa je, da je ena zelo pomembna analiza, ki sta jo prejšnji teden objavila Evropska komisija in OECD, poročilo o stanju zdravja 2008, prinesla tudi podatke, koliko sredstev namenjamo za javnih sredstev za zdravstvo namenjamo za preventivi. Odgovori so bili, pa nam je pač internet dol padel, več kot 50, 26 do 50, 5 do 10 ali manj kot 5. Kaj mislite, koliko? Manj kot 5%, seveda, od 100. Gospod komisar, kaj je točen podatek? Je preventiva pomembna? Yes, what answer was about prevention? What do you think? How many percent member states are spending their budget about prevention? Not because you have figures. 5. Oh, it will be very good. Less than 5, between 2 and 3, generally in average. It means about prevention, colleagues. It means, why, you know, if I ask, what is the better? Prevention is better than cure. Who is against? Who is against it? Prevention is better than cure. Who is against? Nobody. No one. You are against. You just said that public opinion is bad, so I like you, your comment. Public opinion is public opinion. Yes, public opinion is always in changes. I said that. You can't count on public opinion. That's the question. But public opinion is very important, especially you are going to elections, you look at public opinion. You should be very popular, otherwise people do not vote Salvini. Salvini not just doing very important things, you know, showing he is really very reliable. But sorry to say, I have doubts about this type of politics, because playing with public opinion is very dangerous. You should present ideas, defend. Yes, less than about 3% of budget are dedicated to prevention, and it's a pity. It's a pity because Violetta told you about possible. Because you know, in our mandate from 2014 till now, or in European Union, we all lost more than 4 million people because of amenable and avoidable death. Amenable and avoidable death. Death on roads because of alcohol, because of stress, because of unsafety driving, and so on. Not using a seatbelt, using phones in the phone. A lot of avoidable accidents on roads, and it is very clear. It's about safety. When I'm speaking about tobacco and about alcohol, people are very worried about GM. My question is, can you compare GM with tobacco? Please go into every shop and please buy tobacco for free. Because tobacco is accessible in every corner. But you know that in every cigarette you have minimum 17, 50 cancerogens exactly. And that is clear. And no one is against. No one, that's okay. Okay, please kill yourself. It's up to you. Please, you have free choice, but don't kill children. Because children have the right to have fresh air, to have fresh environment, and not be taught by behavior. Because children are following, and if father and mother is smoking, believe me, the child has big chance to be smoker. And industry knows that. And they are playing a lot of game, producing different, because they need to have consumers in their hands. That is the question. And then we are paying price because of premature death. Between 18 and 64, very active part of labor market is going down because of that.
And nobody is scared. No headlines that we lost in our mandate 4.6 million people. That's we can't to stay silent about that. Main risk factors, main 5 risk factors: alcohol, tobacco, trans fats, stress, pollutants. and air pollution. And organic pollutants. And pollution is the main killers around us, and including tobacco smoking, tobacco pollution. Main killers. Nobody is scared. Oh, it's okay. No headlines and no economy. No understanding about economic consequences. But dedicating money to prevention, 3%. Lack of activities from public health point of view at European Union level is evidence. We can act much more effectively on trans-European roads. Because they are trans-Europeans. They need to have harmonized actions from Helsinki till Ljubljana. We have much more to do with introducing more public health instruments in our supermarkets, because we have one single market. We can introduce much more regulatory frames reducing intake of salt and sugar, because it affects all of us. And its reality is science-based arguments. It's not scaremongering. It is real life. Yes, prevention really is better, but prevention is very tricky issue. Why? Because you can't collect people votes speaking about prevention. Because prevention is long-standing issue. You need preventative measures minimum 15 years, minimum 20 years. It's easier to sell something very, attractive, which very in short term, and then to be elected, and then not to spend activities to say, yes, we need to do more, because we are responsible to save people's lives. Hvala. Kakšno vprašanje z publike, preden gremo v zadnji krog? Ja, prosim, tam od zadaj, od spredaj še. Ja, se je večkrat pojavilo. Predstavite se pa povejte. Maja Gregorčič, študentka živilstva in prehrane. Problem zavržene hrane. Hvala, kratko in jedrnato, velika tema, ki se je danes ne moramo izogniti. Kdo bo prvi? Lahko zelo na hiter. Jaz nisem ekspert za to, vendar, če pogledate sistemskega vidika, zakaj pride do zavržene hrane? Mi se moramo vprašati ta prava vprašanja. Zakaj? Kdo ima kakšno idejo? Zato, ker slabo planiramo. Nobene zavržene hrane ne bi bilo potrebne, če bi dobro planirali, če ne bi imeli tako veliko anomalij v logističnih verigah, v razumevanju, menedžmentu, v operacionalizaciji aktivnosti, pa naj bo to v restauracijah, naj bo v supermarketih oziroma kjerkoli doma. Zakaj mi vržemo hrano iz hladilnika? Ja, zato, ker smo slabo splanirali, ker nismo mogli pojesti. Smo kupili preveč ali pa smo kupili stvari, ki so ostale, ki jih noben ni hotel jesti, in pa smo na koncu mogli vrči v smeti. Zelo preprosto, zelo pragmatično. In tudi na vas bo zelo veliko, na vas vi boste v življenju delali v teh vrednostnih verigah. Planiranje, planiranje, planiranje. Zakaj kupovati stvari, ki se ne bodo porabile? Strateško načrtovanje je ključ prihodnosti, a ne da? Res je. Tukaj je bilo še eno vprašanje. Preden gremo v zadnji krog. Minka Vičar, Zavod za šolstvo. Jaz v bistvu ves čas, ko to poslušam, se strinjam s tem, da je znanost tista, ki nam pomaga reševati probleme. Imam pa dilemo to, da se nikoli ne omeni znanje javnosti. Namreč večinoma, ko pride do problemov, takrat je sploh informirana o čem. Mislim pa tudi na znanje takrat, ko gre za javno mnenje. Človek, ki nima znanja, se težko odloča in se težko prav odloča. In jaz mislim, da je znanje najboljša preventiva, poleg ostalih ukrepov, ki ste jih
omenili. Zdi se mi, da ko se danes o tem pogovarjamo, če ne poznamo evolucije, če ne vemo, odkot izvira kisik in če ne vemo, kako pomembna je hrana, tudi ne gledamo sistemsko, kot ste vi rekli. Vse to rabimo in ne moremo biti na Luni in jesti zdrave hrane. Se pravi, vsi smo soodvisni in tukaj je treba iskati sistemske rešitve in mislim, da tudi taka nasprotovanja cepljenju ali čemurkoli v bistvu izvirajo iz neznanja in kot veste tudi v reklamah in vse povsod udira ogromno raznih ne vem kakšnih vse znanstvenih zlorab ali kakorkoli že in to že posega v bistvu na naše pravice. Kakšno je vaše mnenje, ali je treba tudi v izobraževanju kaj premakniti, da bodo ljudje lažje sodelovali v tem in da ne bodo zavračali ničesa, kar je recimo za njih lahko koristno? Hvala lepa. Tako vprašanje seveda na inštitucije, kot je naša, se zelo lepo sliši, ki mi imamo pogosto občutek, da izobražujemo za nekaj, kar potem ni nič vredno ali nekdo drug pove, kar je resnica. Torej, znanje je ključ. Kakšen komentar, ne vem, če je potreben. Jaz bi zelo na hitro samo potrdila, kar ste gospa rekla. Se zelo z vami strinjam. Oba sistema morata delovati. Naš osebni sistem, to je radovednost in da ne padamo na finto vseh teh fake news in zavajajočih komentarjev, ki služijo zgolj za to, da se manipulira javnost. In na drugi strani sistemskega pristopa, ki pa predvsem študentom, da daje tudi to kritičen način razmišljanja, da si upate izvati vsako stvar, pa ne soditi. To je blazna razlika. Ne soditi, ampak izvati in se potruditi, da najdete dostop do pravih informacij, ki vam bodo potem dali zadoščenje, da veste, s čim imate opravka. Ker največkrat pademo na tem, da pričakujemo preveč, da bojo drugi nekaj za nas naredili in drugič, ker sodimo praktično ves čas. In namesto tega vas vabim, da uživate v življenju, da uživate v raziskovanju, da uživate v razmišljanju in izzivanju vsega, kar je. Ker znanje izpred 200 let je danes močno izvano in bo to znanje, ki ga imamo danes, čez 10 let, 20 let izjemno izvano. In je ta kritična sposobnost presoje in oblikovanje mnenja na osnovi dejstev in preverjanja teh dejstev na različnih točkah, preden sprejmete neko svoje mnenje, tista največja popotnica, ki ga pa izobraževalni sistem lahko da. In to delajo samo najboljše univerze na svetu in jaz upam, da to dela tudi naša univerza. Kratko, ja. Thank you very much indeed. Yes, really, we should understand very strange phenomena. I fully agree with you that we need to develop critical mindset. We need to develop, you know, some interest to be critical, to understand, to see, to go deep. And of course, now we have the internet, we have Google, we have a lot of possibilities to find different information. And knowledge and dissemination. We in Commission now established a team which is capable to disseminate knowledge against those fake news in vaccination. Because now anti-vaccine movements created a lot of challenges. We came back into era when you have measles outbreaks once again. Once again, measles outbreaks in 2014, in 2018. What can we do? We are going back. Decline of coverage of vaccinations is in declining. What can we do? We need once again to restore trust in science. We live in so-called post-trust society, but the phenomenon is very important also. I see a lot of very high educated people who are using their own theories. They are building theories on their own, you know, artificial theories, and they are attacking me, sending to me once again arguments by arguments, never-ending stories in internet, in our conversation, and they are presenting once again new article from each part, new article from another, showing that I have wrong conception. It's something psychologically strange.
And you see high educated people who are against scientific evidence. And especially if in science you can see mistakes or wrong experiments and sometimes wrong decisions, then they are using it immediately as argument. Once again, it's really very, very complex phenomena. We need to discuss those issues together with scientific community, with education, people which are dedicated to education, because it's so complex. I fully agree with you. We need to now to do more, especially why we propose just new general food law enforcement, speak about transparency and possibilities to extend data to people, because we need to really to restore trust in science. Otherwise, it will be very difficult picture. Speaking about antimicrobial resistance, speaking of antibiotics, is the same. Some are arguing that antibiotics are killing viruses, and what can I do? Once again, I'm sending letters to them saying, okay, look, do you know what does it mean, bacteria? Which is difference between bacteria and virus? Please follow this book. Please look at pictures. What is difference? Why antibiotics are not killing viruses? Doesn't matter. Doesn't work. And it's very phenomenal. We need to understand what can we do with educated society, which is capable to develop their mistheories and scaremongering. This is glyphosate or saga of glyphosate. I saw a lot of scientists who deeply believe that I am not in good hands of scientists. I presented to them all reports from 8 agencies around the globe. I have no advice only. Now I can ask of scientists on the moon or in the Mars planet if they are there. But I know that they are not there. It's very difficult, but really very important phenomena. We need to engage students also to discuss about how can you help in your environment to disseminate your knowledges, and of course showing your dedication to follow real scientific approach. Hvala. Vstopamo v zadnji krog. Vmes smo že izvedli anketo z zelo preprostim vprašanjem. Bi morala biti EU manj ali bolj povezana, manj 1-5 zelo tesno, in bom rekel, skoraj 90% vseh danes v dvorani, ki je se prijavilo na anketo, je ugotovilo, da mora biti Evropa tesno povezana. S tem smo stopili vprašanje o evropski prihodnosti, ta je res na prelomnici. Nimamo samo enega najbolj zgodovinsko tragičnih momentov izhoda Velike Britanije, Združenega kraljestva, kjer je v bistvu prav na podlagi tega, kar smo zdaj govorili, napačnih podatkov, nekritičnega pristopa, zavedanja ljudstva, populizma, elit in tako naprej. Ljudstvo bilo na nek način zavedeno in glasovalo, kot je glasovalo. Imamo totalno nasprotje na ekonomskih področjih, ali se naj Evropa bolj povezuje ali ne. Raste nam ločnica med Zahodom, Vzhodom in Jugom. Torej, evropski nacionalizmi rastejo, populizem raste. Torej, kje je danes Evropska unija? Kje bi morala biti? Ampak prej dam besedo njima, kaj vi menite? Vi boste živeli v Evropski uniji tako ali drugače, mogoče mislite, da je ne bo več. Kakšno želite imeti? Kaj je za vas ključno? Zelo kompleksno vprašanje, prosim. Naša mlada študentka iz Umonotere, ne? Vida sem, zdaj sem samostojna svetovalka in moderatorka. Sicer sem inženirka po izobrazbi, ampak zdaj ste mi spodbudili nekaj, kar sem bolj sicer intimno, nisem nikoli še v javnosti o tem diskutirala. Jaz bolj vidim Evropo kot združenje regij. Tako da ta gibanja, ki so za osamosvojitev, kad je bila Katalonija, pa ne vem, to, kar se v Italiji dogaja, tudi v Združenem kraljestvu, pa še kje, se mi zdi, da bi lahko ta vizija
da bi prišle regije, ne pa nacionalne države, ki so pa morda že malo preživete, kot en model, da bi prišlo več moči na regije, več avtonomnosti na regije in bi potem bil na evropski ravni bilo bolj to krovno povezovanje. Pa ne vem, kaj se na to temo dogaja. Vem, da ta ideja je bila zelo živa v enem obdobju, ampak v zadnjem času pa ni nič slišati o njej. Tako da bi me zelo zanimalo, če je kakšna refleksija tudi od komisarjev na to temo. Bi prosil, da v zadnjem statementu, ker nas čas malo premaga, govorimo tudi na Evropo regiji, ampak dobili smo zelo nujno vprašanje in jaz ne bi rad, da bi kdorkoli iz te dvorane šel s slabim občutkom. Nekdo je čisto korektno zapisal, zakaj ne gledamo tudi drugih vprašanj, smo na teh najbolj popularnih, pa je prosil Majo, če recimo pove ene dve, da tudi na te odgovorimo, preden zapustimo dvorano. Zelo, zelo veliko vprašanje prišlo, mislim, da več kot 40. Hvala vam za sodelovanje, navdušeni smo nad vašim odzivom. Vprašanja so različna, od Brexita do uporabe antibiotikov, skratka prometa in tako naprej. Na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani se bomo potrudili, da bomo na vaša vprašanja, kolikor lahko odgovorili. Vas samo prosimo za potrpežljivost za par dni in bomo vse odgovore objavili na naši spletni strani. Kot rečeno, hvala vam za sodelovanje, žal pa smo časovno omejeni, ne gre za nikakršno cenzuro, cenimo vaše mnenje in prispevke in se bomo potrudili, da vam odgovorimo. Hvala. Torej, zadnjo besedo vama dajem, predvsem pa povejte to, kar ljudje hočejo slišati. Ali so predlogi ljudi, mišljenja posameznikov, predvsem mladih, slišana, upoštevana? Kateri bo ta prvo, gospa Bulčeva, seveda? Ni seveda, ampak želim našemu gostu dati zaključno besedo, ker je naš skupni gost. Toliko zelo pomembnih vprašanj je, da bi bilo fajn se zmeniti, pa se jutri še enkrat dobiti, pa začeti od tukaj naprej. Ker zdaj smo se začeli pogovarjati o pravih, vsebinsko poglobljenih zadevah, ki odgovorijo na vsa ostala vprašanja, ki so tukaj gor. Kot prvo bi samo eno kratko informacijo. Koliko procentov izvoza ima Slovenija? Pa boste videli, zakaj to sprašujem. Kdo ve? Čez 80%. Koliko od tega v Evropski uniji? 78%. Mislim, da je zdaj ta nova celo blizu 80%. Samo da razumemo, kako zelo smo vpeti in kaj evropski prostor za Slovenijo pomeni. In to je naša zgodba o uspehu. In bo še naprej, dokler jo bomo držali. Samo toliko, da razumemo, kako zelo smo vpeti. Je Evropska unija idealna struktura? Absolutno ne. Evropska unija smo ljudje in čist nič drugega. In Evropska unija je projekt v konstantnem nastajanju in preoblikovanju. In to, kar je Vida začela, osnovno pravilo je, kar se lahko reši na nacionalnem nivoju, naj se reši na nacionalnem. Kar se ne more, se dvigne na regionalni. Kar se ne more, se dvigne na nivo Evropske unije. Naša glavna naloga je, da zagotavljamo standarde, regulativne okvire, ki pomagajo, da se vse države članice lahko učinkovito, transparentno povežejo. Je proces končan? Niti približno. Niti približno. In kjer smo šibki, smo v participativnih modelih. Zaradi tega, ker mešamo dva osnovna koncepta, demokracijo in kapitalizem. To ni enačaj. In to vse bolj čutimo. In tle moramo biti dovolj močni, da razumemo, da je demokracija participacija v procesih odločanja in tukaj imamo še ogromno za narediti. Parlamenti se morajo začeti prestrukturirati. Mi moramo začeti na demokraciji delati. Demokracija je že 100 let ista in ne zadovoljuje več procesa. In tle je šibka točka Evropske unije tudi. Jaz sem od začetka že uvajamo participativne modele, posvetovanja, tako uradna preko interneta, kot neposredna, konference, posebne fokusne skupine. Iščemo način za čim večje vključevanje ljudi v proces odločanja. Tukaj lahko vsi skupaj pomagamo. Če imate dobre ideje, več kot bom poslušala, z vami bom poskušala speljati. Na drugi strani je kapitalizem kot model ustvarjanja dodane vrednosti. A smo zadovoljni s tem? A nam je to v redu? Ja, če nas ni, dajmo se začeti o tem odkrito pogovarjati, pa začeti prestrukturirati, ker tudi to se je nekdo zmislil v neki točki. To ni nič od Boga dano in od vekomaj. Vse to je nastajalo iz družbenih potreb
in v razvoju ustvarjanja neke dodane vrednosti. In če nam to ni všeč, moramo začeti o tem jasno diskutirati. In Slovenija se mora zavedati. Mi imamo korenine v 8. stoletju demokracije. Mi imamo v svojih genih demokracijo dano. Nam je to naraven način obnašanja. Kamorkoli pridem, vsak pravi, a si to ti? Ne, to je slovenski prostor. To imamo vse. In dajmo to tudi prenašati na evropski nivo. Premalo smo prisotni, premalo smo vokalni, premalo se vključujemo in povemo svoje mnenje in ga zagovarjamo in pravimo druge potegniti noter, ker to je Evropska unija. Vi mislite, da se kar Bruselj vsem odloča. Če bi imela čas, bi vam razložila, kako kompleksni so procesi, da mi pridemo do ene odločitve. Kaj vse se vključuje v proces odločanja? Kdo vse ne lobira? Kako težko se je zaščititi pred lobisti? Ampak sistemi so, treba jih je prevetriti in jih uporabljati za to, da nam služijo. In zato vas prosim, aktivirajte se, bodite prisotni. Če imate dobre ideje, tudi jaz sem ta prav kanal, nisem edini, sem pa ta prav. Povejte jih, če lahko bomo pomagali. Mnoge stvari, ki so iz Slovenije prišle, so danes v naših strateških dokumentih na mojem področju. Zato, ker se je vsaj moj segment aktiviral in sem ponosna na podjetja, na sindikate, na organizacije, tako na slovenskem nivoju kot evropskem, ker so začeli delati in se aktivirati. Splača se, lahko se doseže rezultati. Še enkrat, Evropska unija smo ljudje in čist noben drug. Noben avto, nobeno pristanišče, nobena bolnica, nobena fabrika. Ljudje in ljudje o tem odločamo. Hvala. Violeta is brilliant. She is excellent. She is really European, being deeply Slovenian, yes? Yes. First of all, let me respond to your brilliant proposal. We have what just you explained. We have European regions. We have Adriatic region, we have Danube region, we have Mediterranean region, we have Baltic Sea region, we have regions, and we have Committee of Regions in which also local communities are invited. And regional instruments are in place. And regions can use strategic funds, structural funds and support. Regional support is on the tables. But people don't know nothing about that. People are not interested. Danube region, what they're doing a lot with Danube, with ecology, with bridges, with them. Baltic Sea region, we are doing a lot also. Adriatic region, I know and regional structures are existing. It means we need to present much more. Second, about democracy. Can you imagine brilliant example of democracy in UK? In UK, 37% of UK people decided to leave. 37. Of whole population. 36 decided to remain. 37, 36. And the rest stay home. More than 25% people will not care about referendum. They do not attend. Welcome to reality. 37% of people decided. And now, of course, those 37% of people were motivated by conservatives. Sorry to say, but it's political game. And now they are paying price, and all are paying price. My message is simple. Let's go into European Parliament elections, not stay home. Otherwise, you can see results which are so dramatic. Now they are doing, what can we do? Good deal, bad deal, What will be in 11th of December? Nobody knows. You know, in UK Parliament, mess. Society is deeply divided. But when the referendum was activated, how many people decided not to be care? 25%. That is cost of not being politically or societally active.
And students, it's in your hands today. Erasmus, a lot of issues, startups, possibilities to move forward. That is why we are speaking about future of Europe. I strongly believe that, I don't know what is in Brussels, Violetta, I don't know. I know that in European Commission we are 28 from different countries, but if we have a lot of dedicated people in European Commission and staff which are from whole European Union. In my cabinet I have 16 nations. 16 nations. But you are calling Brussels something, I don't know what does it mean. Brussels is capital of Belgium. It's correct. It's correct. But then, why are you not calling Ljubljana? When I'm speaking about European Union. Oh, where is Ljubljana? Ljubljana is in Council, colleagues. Council of Member States is much more powerful compared to Commission and compared to Parliament. Yes. Because what Council is doing, it's diminishing, it's not voting, it's postponing. You are presenting ideas, don't care. It's Parliament. And Parliament is really, European Parliament should be really people who will understand common ideas of all of us. But they sometimes look at national actors. It's not United Nations, sorry, it's European Parliament. You should elect people who a little bit understand more than problems in their own countries. You should defend not only Slovenia, but Lithuania also. I also am responsible not about Lithuania, but about Slovenia. Please ask us to do job keeping eyes on all 28. Let's fight against such stupid nationalism. Because it's no way. European Union is a unique project. It's nothing new, it's not ended. It's movement, it's trading bloc, it's single market, euro. We have the same national currency, euro now. And Italian decided to affect me in Lithuania. Sorry, Salvini, what are you doing with euro? You are doing with my pensions, with my salary, with my decent incomes. And nobody is care about. We should be care what they are doing. Because it's our life, our salaries, our quality of life. 19 countries are using the same currency. It's our national currency. And we need to build much more coherent approaches. I think it's a very bad idea. Europe should do more with less. It's absolutely against strategic planning, Violetta. Absolutely. Strategic planning should say Europe should do more with sufficient resources. Because it's about strategic planning. If we are doing more with less, sorry, tell those stories to those who do not understand what does it mean. It means we need more Europe, and we need more effective, and we need more people which understand strategic planning, because sustainable development goals without strategic planning is zero. My dear friend, Keep Violetta in big support and strong hand. At the end, what we are inviting you into is be critical, but be active and be constructive. Don't just judge and criticize, but please help us to continue to build this incredible peace project. Don't you ever forget, this is a peace project as in its fundamentals. And look around the world. I know that things are not perfect, but we are making them better and better with new people, even better, with new people, even better. But look around. Just go across the border of EU. Look at our brothers and sisters in Balkans. Look at Turkey. Look at the Eastern partnerships. Look at Mediterranean countries, Libya, Syria. Let's be very constructive. We can be better. But be aware how much we've achieved, and let's not destroy these incredible achievements of the last 65 years. And this is something we are here for. Not only to biotechnologies, not only to GM, yes to European Union. It's very good. Spoštovana gosta,
Hvala za te vajne misli, angažiran, strasten pristop. Vsi smo se veliko naučili, predvsem tudi, kako se za kakšno stvar boriti, kaj za kakšno stvar narediti. Spoštovano občinstvo, hvala, ker ste prišli v takem velikem številu in ste izrazili svoja mnenja. Prosim, če lahko izpolnite tudi kratek vprašalnik. Predvsem pa upam, da smo bogati za nekaj novega, za kanček upanja, da se je v nas užgala tudi malo nova iskrica. Rabimo jo, predvsem rabite jo vi. Nasvidenje. Hvala. Hvala, Emil. We cannot build a society if we don't find compromise. Nous devons nous occuper de l'Afrique, raison pour laquelle la Commission a lancé un plan d'investissement extérieur de 44 milliards pour combattre les raisons qui font que les Africains fuient leur continent. You are the best educated, the healthiest, the best connected, the most international, most European generation in European history. We cannot have that legislation. We cannot